Somira Hasanović, živim u Konjević polju, imam muža i 2 djece. Sin mi ima 13 godina, ćerka 9. Živimo ovdje od 2003. godine. Bavimo se poljoprivredom. Dobila sam maline od organizacije Islamic Relief prošle godine u jesen i sad već imam malo prihoda od polke. Nešto malo sam prodala. Ako Bog da, sljedeće godine će biti više. Ova mi donacija mnogo znači za školovanje djece jer smo obadvoje nezaposlene, nemamo nikakvo primanje, nemamo ništa, tu se bavimo poljoprivredom, imamo svoj plastenik ili malno. Valjda nam može biti, sljedeće godine će biti ako Bog da bolje, kad bude više roda. Proširit ćemo proizvodnju sebi još višu, zasadit ćemo još više malne. Pa najmanje 3 duluma, nemamo drugoga izbora. Moramo tim se baviti. Koliko god bude cijena, mislim, moramo se tim baviti. 2 djece idu u školu. Moji svekar i svekrva su isto ovdje uzgajali maline prije rata. Imali su dobar prihod. Mi želimo da nastavimo tu njihovu tradiciju proizvodnju maline. Oni su bili najbolji proizvođači maline u ovom području u Konjević polju. Želim se zahvaliti donatorima. Hvala Islamic Reliefu što su nam pomogli i što su nam dali ovu donaciju. Ovi dio ne valja. Ako ne valja, izbaci.